All India Radio Thinglang News anangai uti athupi chu hi le wa si in amanga tu chungboina chu dol amona hi wa si amangin pasal khat van bangli a ki van khat hongin akoma hitin asein hi nang ho hi nakilung to pove nakilung to lo lew na thu mon na mo lo ding hi tin asein hi azi chu nang ho hi ku ki zomi tha do bin ki bung khenun ni ki to povin ni ki ngai lu povin ki mo da ve tin asein hi nakilung to taka ase wana thu mo na mo lo ding hi ta bi a ka sei pi na hi ve tin asein hi nang ho ita bang ki bung khenun lang ki to mo jong lew chun mi hon tha khana na mo hi ku ki minin tha do minin zo mi minin gal jong le na tho ki bang ding na gen the naun ha sa na ki bang ding hi tin asein hi ama bang nong ki lung to wa ta bi an hong ki lung to wa ni ki ngai lu ta be ban lung thim gil ta wa khat ni hi un ki het wa ni ngai lu ta be wa hi le na thu mun na de yu chu na mo de ngo hi tin asein hi nang ko ma ka sei lo na ji pen chu hi a hi le mi hin nang ko ma he ki sei han lang le na nam mi te bin ha he le bin te tin asein hi nang jong hi nam ngai lu khat ngal le tol ha sat dan he khat ngal jam hin ho thu kha khat jong na hi ji a nang ko ma ka sei hi tin asein hi azi chu wa si hi gale tol ja gen thi ha sa tho mi an hi kha azi a ataw te ngal pa ka iti le ke ho jong samne lung mo nga ni sa di hutam ka nam mi te ni sa lo loi bin ka chen chen na wa lung mo nga ni chen so unta thousand mi an hi ji a chu ama jong hin aki mo sa danin asein hi hita bang thu hong cha sei phi danin asein hi hitan chi tan te tun hla thinglang news ngai u montina thinglang news ngai so se ni bon cha win mangpha